Dokotela uyaphila. Awu ngiyaphila dokotela kunjani? Hayi ngaphela dokotela insuku manje. Ya abantu sebavele sekonakele. Abantu bakhala kakhulu dokotela kule specialist zayo. Bayazi ukuthi abantu 8000 ukuregister u5000 masufikile ekhaya ngomhla ka3 kuAugust. Yes. Abantu bafuna ama direction dokotela. Mhlawumbe ubachazele ukuthi ke laba bahamba ngama taxi benze njani? Mawufika eThekwini ubuza ematekisi aya eMthwalume eGobela Primary School. Mawufika eGobela Primary School sobuza esitolo kaCele Tavern eMathulini. Mawufika esitolo kaCele eMathulini uthola amadoda lava amakhulala lamnyango ubunte kaBhakabhaka sekukwami ke lapho Pirates. Nawu nje Bhakabhaka Pirates sibongelelo senyanga lenkulu leso uDr Mngoni. Kulula kudokotela. Kunabantu kodokotela bathi mina ngizokwazi ukuthi ngiregister ngomhla ka25. Ngizokwazi ukuthi ngiregister ngomhla ka30. Mhlawumbe lo muntu lo yakenze njani ngesikhathi manje uza check ukuthi ispace sakhona yini. Bantu abafone mkhulu baqele space sibabekele ngoba kuyaphuthuma abantu babhalisile inombolo seyikhashane kakhulu so lokho siyaqela ukuthi bantu abavele baqele ukuthi sicela ukuthi usibekele mkhulu space abe nesiciniseko sokuthi vele utawuba akhona ngemhla ka3. Okay, sefikile umuntu umhla ka3 na dokotela ngabe imali uzoyisenda ngocash benze njani abanye bayishiya emafonini abanye bayiphatha ngocash benze njani? Bantu ngemthetho omkhulu ngenxa yesimo lesisikhona eveni ngoba baseda indleleni labaye abaningi babathayi bahamba ngetinyawo labanye bayoqala kusuka ekuseni emakhaya bayofika la sekuhalele so sithi bebantu abathi la bathola khona ATM noma ke bayiyekele emafonini batayisenda imali sebakhona kodwa mangabe incash sebenzisa le account naso usho nje ukuthi uyeda lokho kuvikela intweni letinengi ukuthi nawo bangakubambe la ndleleni useta ngoba usafe mase ulaka dokotela kodwa mawuseta le ndleleni suke singakubona so sithi ke bantu na vele usukele uyifakile le mali uphethe slip sakho lotawufuka ungene ngaso egedeni ngoba sitabe sikungenisa ngeslip sekuthi ungilokhu ubhadela. Hayi cha usikulula kakhulu ome kunjalo dokotela nabaye phela basayifuna le yanduku yakho dokotela bathembisa yona abanye sebefonile bazoyilanda maduze abangayilandi basayifuna phela induku ukuthi ukuvusa induku bajabulisa umama ekhaya. Leyo nduku tobe ikhona dokotela wami itabe ikhona iningi kakhulu sitabe sibabekele ba bonke abantu labetala ekhaya batabe bahamba nayo bayithola ngoba ipart of kuyipackage lokho yalakhaya ukuthi lo dzinga lokho akuthole so vele abantu sebefikile asebanenge kakhulu namhlanje ngicane sibe nabo 21 webantu labafuna nje lendwe yenduku so sesibhekeke ukuthi abantu baphinze nabo labangenako nangemhla ka3 babe khona. Khona umuntu othi mina ngiyabuya lokho kufunayo ngomhla ka3 mina sengifuna ungizima kakhulu ngingakwazi ukuthi ngifike ngomhla ka3 iphinde futhi unginikeze extra mina. Bantu labafuna lokukhulu kakhulu abefike early befike before ngineqabanga dokotela wami ukuthi bantu asivele sicale batho khona kunakeka bantu abaqale kuleli viki leli lamhla ka25 abaqale bantu ukungena sisigijimisa lo mhla ka3 ngoba nginekubuka linani lenginalo manje ngibuka ukuthi bantu ngebanakeke kahle so bantu umuntu langabe angasebenza angekho busy akavele nasala sicala so that 25 kuya phambili so that store ukhona ukuthi abantu banakeke kahle ngoba phela as much as store wenda ukuphakamisa kuthwalisa kuwenta abantu babe rich kunema processes lo ngeke sibakhona abantu naseba 100 kubenda lama process abe kahle nabo ke abantu bakubona lo ukuthi ngeke kusekwenteka unless nangabe sitafika umuntu sithi miss scoop angento lengeke iziyendeke ke leyo ngoba umuntu ufuna uqala umgeze umhlole umnakekele ubone ukuthi utawusetakala so abantu abave baqala beda ikakhulu laba sebabhalisile nje babhadere abaqale bede labantu kusetshenzwe kuze ukuthi lento yabe into bahambela kahle. Kunomuntu okubuzile sengivala dokotela othi mhlambe sobe sicacwa ngalela langa yena emareza bawaphathe abantu nami ngiwathengela khona ngiwathi noma tawuphela yena ngoba nami ngithenge some boxes emareza la khona utabe uqatshwana umtimba uthi ulungele ukuthi utabe ukhala ireza emzimbeni yagezwa futhi batabe bagezwa abantu labanye batabe baye embophomeni labanye batabe baye emfuleni esitibeni labanye batabe baye emgedeni kuyobe kuqangana indawo nje zokuhamba kuya ngokuthi emakhehla athi umuntu angalungelwa makengene kuphi. Hayi dokotela cha ukuthi uclear ungazwanga usiyomthinta udokotela
Mangabe ungamthola udokotela nami uyongithinta ngoba hayi cha bangifonela ke abantu. Benza kahle ukuthi bakufonele ngoba vele wena umphathi wohlelo, wena futhi umuntu ongasheshe ungithole. Siyabonga. Siyabonga kakhulu doda sikasakho. Ehhe.